wo hene adwapade ne wo ma owo sen yes sir ani e ba ma dia wo si so wo bo bra pa efie ne dia ne cars ne dia ye mfa nka ho na nkodu sasan na mi bisa se oba no nyenya bia ba ma ne hu no se wawo ne ho kire no ansa no obefa no ofa na bonten ofa ni street so anasa fine ene oni sia di nkomo ansa na sa de we ba so owura abusua mu ebisai se mo be mi pasa me ware no anasa ye kobodie ene de baae wo ware Facebook aware ya ehun fa so wo be Facebook asotwen wo ware TikTok nso so a ehun asotwen TikTok asotwen wo sanete na omo shi omo yire no party ase ne e bomba la na so ho bomba la trend se me ko ne me hia wo ena ma me ho ya me fe ma nwere hunu sa wo ko ne na me so me ko ne enti sa ware jaye ne betuma baso anytime bia baby eja no ya continue because ye shia continue aware sa ebegu na na eje ya ne so sanete be man wo fa oba ne wo hene na ne wo hunu so oba no baby ya wo ko no afa dia wo te na koma oba no no ye dada na wo ye na be man ne hunu enna nyankopon ma ne hunu sai oba na wo ne tie no di otie nie me yire cheme ko sha me yire cheme ko hwe na wi akete na ko dia ko fa nto anka be man ko be fa nsa o di antentene abon mu ase ajine ko ko kire ayire ne tinwi what I say me hu ne say o bo ne say pow say dia na kan wo so me problem nyina ne say me hu ne say be man no position na okoto say ne kura ne de ma ne yire no eno nam say eku no say wonu wonya bida wonya ni bido enu tidie benti na me amaye saa apade we nyina ba wo no de onu wo ya wa hwa wo no wonu mom ne maame wo kana komagum emu oya da se me ka se wo ba wo kunturu onu musa na agite na komete emu oya ebia kete adwaman me to nyankopon be ma no hu ama no hu adwire no ya ba Friday school awo simple na egu be ma no na yen kasem bi hwe oba bia so no wo betena na oni be metena tine da bia na me kase ya wali ye makoye se aduane asabe ye no ne nkwanchen titiri fried rice da bia to ne nkwanchen do mo nam nkwanchen so na edie no kwasem sana wali ya ya kofie netie se ko kofia kanye de ko bi betia ne na so se die ntia wali ja ye ba ye no se na tie de ko fare hwe hu ye emama bi ye du furu penti ena mada bia ye kosa amane we mu da san ko dwene ho a kan kan to no na dia meka che nyina ne se sabe won kafra wonwie me mane yakọ me mane firi mu nso na firi won mu di kurai so wonu afiri won se wo se wo ware bia mu a obemene ni ada ho no oba ne nso wo yesa no on ka she nkodu e she ne wo fe nkodu na dia di nanim no eso se ne dia wo hu no me da se me nso so me da se ye ka bo nkomo na nso so ye ntwe nkrofo adwene ensi asem we so wo hu se ye bekwa ahoma ne so akodi nkomo de emma ni bia wo a sebi wono mo anhie nyansafo ena ne omo wo ye enu nti nenne omo beda ne bon 1 bon 2 bon 3 bon 33 ene na wa wasem enu ne nkire se wono mu nyina ani suban dabi ebi kura dum pempenso a amane omo ko hu ye kwa wo mienu ne miense nti omo se be ma de be ma de omo mfa bi eno ko ka ho asem a ene ye wo bebre pa ni nyina no eya abrabo enti ye ka che enwa no mema ese enya oba bia sebi wada ne bon 33 bia no ena ne suban nyi nti na wanya kunu ye bekwa ahoma no so tawu na yakotie nia yetiefo ne yahwefo nso so ewo eka edefa asem yi ho ye ba na afei akwa akodi asem ahoma no ne onima dada no ayensesem 0551931931 and na say 0548931931 na wonso so yentie won komo na bibia nso entimi enkonkan de bia yesore ne yante asem fofora yesi echi. Hello, good afternoon. Afternoon, madam. Ohine me pacho mi entie wa wiei. Pacho kasi fan. Pacho demano. Yo, senti no ohine mamu akwa abaje wo so si etie wo. Obaa Yaa kasa odi agura, man bi obit masa bo akwa mi adi kunu. Ti ebe ya
Ibi o de to mani bi onye na de. The people kwa to mani kwa onye. It's simple as ABC, madam. Nya wato mani bi awonye. Ane. Yo, yate. Yeda say. Hello, good afternoon. Good afternoon. Beme na me pa cho wi mi entie we. Me pa cho do da man ka me pe command ne ya odu boache number. Me pa cho eno de o me fa ne off air no mabo o sa kwan ne so why. Yeda say. Hello, good afternoon. Hello, good afternoon. Good afternoon. Beme na me pa cho mi entie we. Okay, where me does you? Program de me need mo but then many be mana na kaza mzamo bandi akamaji. Entina nje kwa na ka shop na mobile pane action. Ubaba pa mi aje. O man ka meshi shop no. En ka meshi shop no kwa simple. We anya be ka meshi simple kwa. Yeda say. Hello, good afternoon. Afternoon. Beme na me pa cho mi entie wa se mi ho en. Hello. Me boss me pa cho mi entie o. Hello, good afternoon. Pacho. Yes, bo me fro. Enya so. Bo so me frɛ ho ye entie o. Pacho. Tanya manje koso pa obana de nyame num no kure ndi oye ndi enya kula. Omon kasanche mana sebi. Mo boss abra no. Ba kono ne sa bla buso amobo enye. Ogun mo bosa obeso no. So no subana o de tie. Ano ho wo no na subana tu pie. Ano ho wo na subana pie. Be bi no be su kon so. Ye bi yo mo de ye me ma no me o mu kunu mu amu mo bo si si o. Wo ya mu tu mo. Yeah, that's it. Hello, good afternoon. Afternoon. Oh, you know me pacho mi entie wa se mi ho en. Me case ni e na me so me de ba the same kakra. Me pacho ani am yan fa off air why? Yo. Yeah, that's it. Hello, good afternoon. Oh, you know me pacho mi entie wa. Tete Obaa no ni nyaye. Nanso akwan ya all fashion ti say we tete. Oh. Ensem shisha da kemu. Me see me phone no even no kawi. Because me who so tete enya. Kafra. Me na the country start. Kafra. Mami Obaa no awo enwo twi. Ana me ko fa. Wo yiri. Na me ka chew. Wo watwe na akɔfa no. Me ne na wunu. Papa obetimi aboa Yesu ama nkɔma so asanua. Mami na otimi ka tell say ofa betimi ashini pa o nya ye da. Madam na no o ye nyina so ne mami ne papa nso edi na chi. Hello? Na nti se wo ne na jaya na. Yenya yo. Hey! Adai! Mami, you see, ni mami ne papa nyina edi na chi. Yeah, pa o chawo. Ne mami ne papa agwe dina. Mi dina ha se ya mi hu ma se me ne ma ya be frɛ mo no. Me hu wo so te adina. Kafra na se na wasi ayiri mu pampi ya wujai so a wuntimi nya yi de. Ene ya nso ya basra o se kurokura mu be nyame beye. Mami da bi o mo tia me kwan ye. Yesra o nyame beye why? Nyame beye nso na ye ewu. Ya pon afre na ye mu a why? Mbacho se. Ya pon afre ye na ye mu a o ana ye be fa o number na ye mu ya afre why? Mami ni ka mi nya sa se yi pa ka mbo bua mi aka me. Ye be bua why? Ye nso ye da se. Hello, good afternoon. Hello. Oh, hine me pacho ma mintie we ase na ma ne mfre kura. Good afternoon. Papa, good afternoon. Pacho na mo ye. Me pacho me ho ye na nso e. Onyankopon dum. E de radiasi.
Yankopɔn nhyira mo. Amen. Yankopɔn nhyira mo paa. Wutimi sensem wo ho be man timi nkasa. Kafra. Hello, good afternoon. Because near me na because you who dey me no. Me am yonko bancha me chabo no dem ha no. No wanya de. Wanya de. Me de me ba e ko papa. Me ko ni fie mpo. Me can take a one thing so he ya. Mo na aman because me ni fia. Bibi betimi asi. Because the year means try to miss no controlling baby so that. Take here, and I'm the nation. I'm quarter. And a man I know about Honoma. Them mansion, maybe it's a man, then come you know. Yeah, I'm a woman also show. Obaa papa no. Yeah, I'm a shaman man. Third one and that. Me ya be more sharp than mammy. Second one, dear. Yeah, I'm a shaman, dear. Me drink quarter be man a planet, and tears simple. Timana ne ba be ye sada na mu ye mesi na mom ge on de wagu ye ni mo sepa and the sister would ye nyina ye da form yes me ma na ye nyina na ye sister ye forma show me da se ye mfa na etwa to e na afi ye nkodi asem. Hello, good afternoon. Hello, good afternoon. Ohine me pa cha o me entie we Pa cha e frem we ni kasa from Ghana. Yo be me na etie o. Yeah, much Abraham Pakana. Yeah, some time I was catching them. Yeah, mother, you know. Mama. I said, case na ma mema no dodo na abotoboto. Obi timi frɛ na omu ntimi nkasa. Omu ya, ni session ni wura bi. Na ba hwe ni ya. Obeka ka me be yegi. Ti mema be ku ya be ku. So kwa for battle also na woko ma ya nsembe bia wontum kana tinsi na ma you can yeah me ma ya mere o Kafra yadam ase samoba ahoma ne so yanya reshafo ene asemu aba na entrance na yenkonkodi sa nkomo no abusuafo sompa achede no me paachao yegusuo enti mesrao ebi ana afi yesi mu ebi a wanya obi adoye da ebi nso a eyade a afi bia no hia wo ye ene na akwankyera mede ma wo ne se fa ho bebo sompa achede mu yensam se ye mo se ye anwa se ye sika enokra de ye number ye de be ma wo de beto so ade bi a wo hwa a ehu behia ama wo yonku nipa bi de mesrao fa bedom sompa achede fabedan ye na nyankopon se ne okan ne twere nim wo se wanya ama onua no na wanye ama me asafo awurade wo ye ni se ni ebesi afefofurum no wo behunu se epono bebre na abiebie se ye sika ji ahoma idin na wo de fa bibia to so na afa ye ni akire nkomo 0598 55 98 02 0598 55 9802 me pacha ash foam na di jigijigi mattress no aba no se wonye wodi na woda so ya na wachacha nyina ya oya wo pa nyina ya oya no ash foam for de na de tiapo eye promotion so ubenya bi fogo adaso ama won so waso matimi ado bia na wo nsemmisa me pacha ye bedi bronya yi mo mattress ne nya we nya sika twitwiri die kakra bi kura no a ebetumi aboa 0556 579214 Women of faith, you say the Lord is our victorious banner. Me pacho enhiemu a etoso mienu afibia mu yehia na we na etoso mienu a yeba behia ne sentina ohini ni adazwa ministries any women of faith yaka yetira pam ho ahyehye dwumadie soronko kura say Obaa bia wo se ohia bade ato ne yema wa ba wiase no me se eya akwankyere ketoa bi na Abraham pade ne yedeba shire ye ene kube inde ye moye no fabra na yankopon ena no de cultural center so
adansi epiepiem na enyasem ketwa kra enti me gidi se wodiefo ani kyire mu obi ade na ni kyire mu a enyasem ketwa nyame be kasa omu epem ma no besesa ma no kwa na me de ye me de wo ho eya ahoho a eba no ene enya agro prophet Amofa Ntwi Henry wo ba ono ye guest ye special guest na afa ye ma me PAC Esther ono nso so oba bi obehu nwom abna mponsa enso so eba na afa prophet pa obefiri nkran aba no aba be kasa dwumadi ase General Moses Osei nso be kasa ase sanso na ya minister IBJ Sompa ono nso so ginemu obehu nwom minister Audrey Japan enso wo ho mepa chawo 8 November ya na ye di dwumai mepa chawo me ma me se ne anim na ejaso 7 kran na ya de a wugina ho wo ye late ya yakwa ajawo KUST Business Auditorium mepa chawo block D hwa na won so de won tema be boy dia no me say women of faith the Lord is our victorious banner makacha say Gino pepper mix ya abai Gino pepper tomato mix ayo abusuya say obey aduane e bia na onam dwom kra me ka say Gino tomato mix je wo de weekend yi obey oba pa wo fia me asa omrane ukunu nti hu jaya me pa che ye Gino ofro ya wo ye wo jollof wo ye ede na wo ye ye Gino tomato mix na me kanfo ede amount Kojak farmer ye ne de apose papa pa na bedwa so me pa cha wo de no de twu se ne emfia ma men kanfo Kojak charcoal toothpaste emfa mawo wonsa kan wo de a wonso wo behunu say yes wo se no aye fita ye wo regular fluoride nso so wo ho a eno nso so boa ma ese no aye denden de akire nam ni nyina nso be ye den no wanum nka no nso so aye hwam fine me pa cha ye wo ma afo hye nso e wo ho ogi bia beboa Kojak nso procode ye ne de aba nti uko ba bia ye ton nro na wo se wuti epae wo awodew ye ma waduro na senye procode a wo se da bi enya no bi na wo hwehwe procode wa na ye mfama wo 3A About Center ye ne de 3A co capsules abaya to ne din Coco Master me pa chawo enti se Coco adura wono mo na afa ye we die Coco eja osisi yade Coco ama wo hwade a wo hunu ne ye Coco ama ye mu atimu a me say 3A co capsules eno na eba beje wo ba bi eto nro tu nro nyina obetimi anya bi wo ho frɛ yen 0546 107 107 3P garlic mixture Piwak natural health na dia bedru e ba ye nyene woni mobi a wanya pressure na nipa no waye kese amroso asthma won so stroke waye titriti waya enkwa no aduro any 3P garlic mixture je wo de ententem na bibia ntimi enkonkan emfama fra yen na sa wo pe ne duduom ye mo a wo pa kwankire bi nso a ye beboa 0248 928 824 Bidima for Herbal Hospital Dr. Time da so kwa na ne omomodi anfa time nto ya de so na wontu ase mfama wunya ne ba bia gise Bidima for Herbal Hospital nkran ye opoku ase mayira kumase ye obo akwa agogo fra yen 0244 774 282 Lexter Ghana ena di amwase papa se di abedwa so ya sanitary pad me pa cha oba be kwa fichire bosome na se mu nsem bebre wa untimi mu dambales untimi ntumirika untimi nhwiri se amwase e bo ne nye papa jeyas eno ne amwase atse no ekro ebebo ho ban na bibia timi akonkan e di ama fra yen 0302 235 295 Kingdom Herbal Center and the Kingdom Garlic Capsules sabed just when in the bitters me pacho se bitters ne bon one capsules ewo ho ebebo ama stroke ni titriti ye any BP ni nyina afru so ama onso atimi ade ho sanso na Kingdom Ginseng Power Capsules nso wedwa so ebo ama mema nyina atimi aye emema mu aba adwuma mpemu a temachi bia eni ho tremendous capsules nso wo ho oba wo de epu etete wo ahohini bia te agu wase ho ye ho hwenye ye me pacho tremendous capsules and American for the amount Freya 0597 298 855 Kengen Energic drinking water me pacha weekend ya yekwei sa obaya de bia di nsuo ya ma menka wo say Kengen eno ni nsukrogen a alkaline wo ma ebo wa pomuden pa enti say ye pono to ase say ye yiyo say ye den eye Kengen Energic drinking water no na wo hia Freya 0241 449191 Lawson Herbal Center
me se the virgin doctor won disappoint wo yade nyina afo wani kire mu ewo ho na me kai wo say Lawson law care ewo ho a ebo to infections ni nyina se ede ama wo Lawson delay man capsule so bo mema nyina ma magina o na so say pampe sanso na Lawson herbal mission so ewo ho a ebo ama immune system no so atini agina ne na so ankasa fra yen na ne ni o ha wo yade mu ha enkomo nyina 0242133577 Joycam Roofing Company Limited one mo say nyame pipi wo soro ntima ne nsanka edan na wakukurasi wo chenchirenchen me pa chaw na nyumonyam ebeba na afantoma pa fram ya ka se kwadwo wasidan a me pa chaw na ye nchensen papa anu nua papa eguso ne senti na Joycam Roofing Company Limited for se men kan kiraw se frɛ wanum sesi a style ben na opɛ se enchanse no size ya wope anate bi akala kura wope ne ka kire wo mo na wo no mo emwa me pa cha ye wo ba bi ankran ka so akuma se tachi man sunya ne temale boga wa kuma se ye ne sokoban ampa me police station no ene di animhwe wo sokoban ampa me frɛ yen 0540125816 oyima akwa aba net saying yo ye de radia se awia yi ede amo ane mfa mo awo yo me pa cho awia de me kunu tukwan na obi oka se obi emfa me emla ne nchen ana sa nipa no agi ne sika ye nte ne nka biem ye fra na ye nya no asemu a wo ken abeme ya wote heyi ono na ase wama me memory kakra me pa cha wo den no me pa cho me ba na ese maame na asem ne to no na nkasa ni me pa cha okay eni ekire yen mu eti me pa cho me kun ye no ma bla ne fra ye ma ye kwotena nkran 3 na wotwe na wotwe ni na ye hu ne da na sa atam to sika no so ya send ama no ye fra na ye nya no enti mo kwotena nkran na mo twen se nka no ne se ye mla ye mfa me fa bag na connection man for mu di boni me ba unim se adwuma no wonye watimi ama nipa na sa asesa ne nkuku ne nkaka aba betena nkran abra wunim se nkran ho no ne bibia ni ho o megye hwe ho won se duabo ne mpa wiase da weekend ya ba bia connection man for kan wasem we afi ya kwotena ho aye hu no ne ye san ba ye dia emu ana me kunu fira me se ya kire e ma ye ko police station ho ampa so no odam nti edu ho na no de acho pa se wo seremi a nya se azan no wo ye ne so asem se na ato nti ye nya abotre ye bete asem se na ato no ne se asem na ato no ase obi na abetwa ntro bi ama ya kye no nti no wo seremi a ne nua ba ne me ye mla na obefre me na mu yi asem ni free post for nsem eno kra de free ho no ye obi na kye no nti ya ante ne nka biem na me kuruma ye san ba ye we sine je se ye fra na ye nya no enso se obi efre ne dia ene omunya no nti me kunu ena ama me be ya ba se ne sa me mra me kirim kakara na nipa ye ka ne ho asem ni din pa de sen ye fra ne jawu ba afo mo ehon ne hia me Felix jawu ba afo ye ka na asem last week ya ye se ye nya abotre ne ama no na wotwepe se wanfra ya ye de ne mfonyi beto so no no anasem na wo ken na abrampa abra me ne papa ne kasa last week ni edin bi pm na oka sofo bi na oka Colombia wadwene ko bibi sa so na o chirim se ono so gigiska na obi a ode kokosi ne so neze nye ono akra ne connection man no papa no Felix no ai ono no dia ono so obi a one ne ye adwuma na sika na kokam sana no chirim che na no pe ya frɛ no e me ka che ne se obete ne ho asem o TV so nto e na adwen se nipa na ono so jeje na yi man o send ni details nyina amaye na ono mom ne yemfa ne nto so dabi se nipa ne ye ni no maami onim se nipa no enti Mr. Felix na ye ne ba be kasa ye be frɛ no na o nkyire mu nkyire maami okay maami nko maami ne so tiawa cause enkomo no mitie ne last week no miti din bi ewom osofo no eye me se mate osofo ni din wa happen wunim sofo bi wo saa case nim me ba cho me nim sofo bia last week me sheda na abrampa me sheda ko tie saa nkomo ni yie e na saa sofo ne ba mu sofo Colombia bi ho asema ba mu pen enti papa ne kasa wo ka sofo oti kro from Colombia no no a different case ana papa na asema wo ka ne last week no e ho asem na make some ko ofie me sheda nya abotre
mesra ma brand ene bia na onim dia making sa asofo ne ta aba krofrom Felix no ofle ho no odi na agoro ntia ho ba ho enipa nsura asem na me pentama kwa abrochira obi a wote krofrom Colombia o se sofo abodwe se wono na ebe ye connection man ede me makwa abrochire krofrom travel and tour me nko bi da me pa cha otena se na me nua ba intena se ne yemfre papa na brampa wo bibi ka aha nana ya de koye ne se enye krofrom ha na maami ne ba no kra de na nko munnim krofrom omunnim krofrom mpo no mako hu papa no eye papa abrantie ne papa e wo Germany oso wo honnom na abrantie ndi nipa bi ba Germany abonten so odo mu free Ghana ne bae enti obi se na se ultimate nkrofo ba to obi na kire mu kire no no ne hia no o se ne papa no minya ya nke yemfre papa ne bio ne papa no odi nkyeremu bi ba ya bibi ye me familia wo san komoni mu etie ne yenhwe na yemfre papa no onsan kyerem na yemfre mi se je so mo eno be ma na aboa pa ma ya te ne ma bi ase oyima na te say nyame adom na ya pa cho say nyame adom me ho ye pa de bia wanim sre me da ase you are glad na dia na de bre yen SMS vital herbal again papa to say pa it I say my chete for pa bio na ye ma wakwaba famra ye feed ke say so ye Pimside group of companies here any the cement vital herbal mixture any capsule said to pay e de aba wo to a na fe o the pre-care natural powder no and so e de account Dr. James amwasem control say yade bia e fasisi yade hu bia de Opa no adura eno ane agan no cement vital herbal mixture any capsules na fe the pre-care natural powder no enso e de aka ho se de bia adwuma ya intinase obetenase na abesore afi na wosisi emu ntini nyina tete ubo so wotenase na wosode na wosisi maka ho oda na apagya mu na wotisi wosisi mu twenwa ni nyina cement vital herbal mixture ne capsules na fe the pre-care natural powder no enso e de aka ho mese no magan na ebeyi wosisi mu ntini nyina ama fe ya no ya no atwe ni nyina ebefiri osisinim ama ho ato wo so a wo de no the friend say osiatica nerve no ena kura ba moto asentini no ena ya na etwe no nyina wo to agan ni bi now the pre-care natural powder ni bi ka ho a ebeboa ayi osiatica ya de ni nyina e de afi ho ama wo to asentini no a epempi ya na etwe no nyina enso afi ho so wonu mato ontumi endidie eya na ho namdua ni nyina eya wo basabasa oto cement vital herbal mixture any capsules ni bi na wo no ma ebeboa tu ahoyira ni nyina ase ama oni padua no emu badu form oda obeda na ho osore so abesore waka na watumi akọ wonwuma so de bia meka kiro okọ a wo so wo to agan oji agan na afi wo de pre-care natural powder no toka ho utowie ya de numbers no freyen ofra na wa kire se de o ya de ni sitie ni a kire kwan a onso befa so a obenom edro de numbers no 0244 718 557 0244 718 557 and I say 0241 604 702 0241 604 702 Monso a hemorrhoid the friend is say koko ajimu ni pedua na boso sabe obi ko ejanan so na ne kokobu na piaba ochim ono ate se ejaw edi akire na moja ba ni nyina Cement vital herbal mixture any capsules ni bi now the pre-care natural powder ne wonwa me na meka kire wo ebetu koko na se e de afi ni padua nim ama wo ko ajanan so na akokobo no apia betete ho ni nyina ebefiri ho ama won so ho atumi ato yenua ma na eya na bosome so na mu huna mane ebi de bosome so moja no maye ebi so de ba moja tunua mane bro so ni nyina cement vital herbal mixture ne capsules ni bi na
wono ma ebesiesie wo bam ama afa wo afikyira ya na wo hu nyina ebefi ho ama won so wo ho etumi ato bebo wo afikyira ya na enkabone kankan de akire ni nyina water cement vital herbal mixture ne capsules no na wo de pre-care natural powder ne wona ebesiesie ama ni nyina so etumi afi ho ema no amema no beto agan no omonom no omokoye omo ho aduro na afa etadua ne gina so no omo de behia mo na mo da ho no manwe mo sia dan a low libido makono nyina ate kono mo hwe ye mo nyina mo koto cement vital herbal mixture any capsules ne bi na mo to pre-care natural powder no emfa enka ho oba wate nka beba ama wo so kunu de agan no woto no de hia wa onso abu ahia no ama mpaso aye de adebechi ne fie ho nyina aye seriye ama nigie enso aba efie ho na ye pre-care natural powder no adie bi efa akoma ya de ho bia woto agan na afi wato pre-care natural powder no e de pia no ebeyi akoma ya de bia e de afi wo akoma no ebo periperi udanya ne a wato se wakoma no ebo periperi dodo ni nyina woto pre-care natural powder na de wa agan na ebebo wa hye ni nyina e de ama de friend say hormonal imbalance no ebehia ma ne mema ni nyina anhye yi a na afi mawo wonsem akwa den awadefo amatena cha munwa wo mu nyina mo koto cement vital herbal mixture any capsules na fe mo de pre-care natural powder no awo no ebedu afesese na mo so manya ba mo di adanse esanso immune system supporter enti wo to agan no na de pre-care no so wo no ebeboa wo ama wo kwamo na gina so pressure any diabetes ti nyina wo to agan na fe wo de pre-care natural powder no enso de aka ho mema no amodwo so mo pai mienu a mo se yan from atapapa mo be won ta afo no ni nyina yade wodwo so twa no na temache abam koto agan oto a na fa de pre-care natural powder no enso de aka ho besiesie odwo so twa ni mu nyina esiesie odwo so twa ni mu no na fa eje untini mu adwuma ubo so otadua ne emo ye dukama okosini ani ma unsuro umfere wo ye bema mu okonso a wo be chedi agro no amanigie abafi ho mese oto agan na de pre-care na ka ho no wa frɛ ye mema ne titi wo frɛ ya ye brotherhood code bi ho a wo frɛ ya ebeyi de ama na fa obo so obo pia oba na enigie abefi your numbers no 0244 718 557 0244 718 557 and as a 0241 604 702 0241 604 702 agan any afa pre-care natural powder no me pacha oko pharmacy shop any herbal shop ben will be out there also to agan na the pre-care natural powder no how hun ko bobro fotintin bia also me pa agan passem bia me pa agan obeyi ama na age pre-care powder no so e de aka ho na emom okokuma se ha se ya PF pharmacy e Waterford New Road okwa obenya dodo mani baako na wato afa Colinac Herbon so e wo Ashtown have me e wo Safo Freddy Mens e wo KO Rock Pillar Herbal and so e wo KO Concrete Repast Ventures o Kanshi Drug Lane obenya agan no any pre-care natural powder ni nyina ebi ato Humble Madam so e wo Shama Pena Herbal e wo Cape Coast Jeff Herbal e wo Mankasim Akobam and so e wo Kokop e na Ja Herbal so e wo Goso de hia ne so obefrɛ yen o frɛ yen na wo wakyerɛ baabi ben wo ka kyerɛ yen me wo ha na me frɛ mo ne a kyerɛ baabi ben wo na wakɔ akɔtɔ agan no bi onoma wa ka sebedu da sene na wo di adanse e de a kyerɛ yen e Cement Vital Herbal Mixture ene capsules ya just say agan e beto se oba pa me that say Obaa Yaa na abusuafo ene nso abia o me edin bi eye familia mama was story we mu nti me pese papa kura wo tuatua ne sika ma ne kodi ni pabone ni bi nsem no ye ne di nkomo na afa ni pabone ni a afa no ya frɛ no a wo wuro kotu kakraka de akwakɔhye ni pa foforo no ono nso so ne apa asɛm bi aka kyerɛ no sɛ nkrofo bi atimi agye suban bɔne sɛ ya bɔ omobo de bia omugi ni pasika wi a de aka nyina ye nkyerɛkyerɛmu no enkyerɛkyerɛmu no ene ebe wie ne na afa ye hunu kwan pa ye de asɛm no eba be fa so
papa mesra mo fam ye den papa gina so ma yesima ne ye ba beti o papa na ete sen papa me pa cha wa ete sen de na menye nyanku ba no mpa e bo ye ho ye yo ye da urade ase ena no nkomo ana oni ye bo no metie nkomo ni din na menim samemi mom na maye mistake ya aye se nkomo ana oni me bo crow from bi ba mu ma so fo abodwese o senso crow from Colombia bi ba mu nkomo no sense yenso biom na ye nhwe bibi wom me pa cha me Germany mu jingraba te near Düsseldorf ana felsi jaw ba for no na woni woman bi adwuma wo ba bi e wo no wode Ghana fo bi ayere ba wo fra ba ko sofo ono nso ono fo ne free crew from so na me chance ara ona wode na yere bre na nam no so ansa na me minya we no so me so me di ato na nemu no wode na yere bre no ye fra wo sofo ne na wo Ghana ne na wa na wode ba me se nipa no wo so ani nipa no wode ma me na nam ne we ne kasa na wo se na yere kwa wo right as a Ghana and crew from the Ashtown near Isabel Utmin Antico. And also all right in T. B. Obesako Ghana and Tisamedia Media, and I'm in the Casaya, not just or Cardi or Benjamin. I just automenka. Betonka. Or Cardi or Benjamin, I'm a mammy, baby, I'm a penny or no man, we are not. My man is can't call a man, it's Dicas and it's a 40,000 man. Or only 40,000, 45,000 man. The children who goes one or so, or yeah, the man could and bands are sending a crack until last white day. We were doing Kuran or from say BBI already now, or more or more, but maybe probably 4. And the car printed 200 million, 20,000. And the meaning of going a couple of Bosnian oh, madam, you woman, I bay a couple of Bosnian the man. What the man now, or ye printed in order sending a museum. Not just I don't know, or yeah, will be the end. I could try what they are sending to a camera wife. It was my wife. We made it well called my man to tour near my head and near me in our course of Faro Coyano. Well, who know, a man is jar near my crowd honum. Tell me when your problem was when your problem. She said, and you can't even to an Indian will be a holding baby or an Indian. When Timina or not through fluke massacre, when Timina and your crime, you say. And I might be or mind be no mind so a friend and I know say would dear Jamuso the Wonya but say will you feel obey or the no better no payment they base 2 years in it. Or broke me bay me cry my friends can could me friend or on fat or broke me bounce or broke me. It did not meet him or upon me yes, I catch him based on fat a mass of madam. I meet him power hand to some bit my one man the buy and tea. Friends job for so I Jimmy 779,000. I cut a 80,000. And I could do my passport, my wife is passport for one family cry. Yes, I for funny sicker. Mate, mamene fellas no dear no. What I mean, on them, because will be there be Yanyan Ruho, Papa Yanyan Ruho, ye. Mamene Felix Ninko Dinkomo. Na fe, or no son tray, dear, Intia. A mao di Sanyam Benasemno. Nayan Sama on champion, why? You matter, me, you. Tinana Brampa, who said, Sir, softly, dear PFA Hamprino. Nina, travel and talk case, you know. So for chrono, I was a fellas no chere na yet seen the kwan no wan fa bianye o say dey no your friends and also hospital na me nim the okai sa same way friend na ye ni nkomo mesra ye ne tel na ye bre ne eko na Abraham pass say plane si table so etu anisa plane de mu asese ye kwa brochi anisa wo de ye ko last week ye kan and then so san ka kire o manfo bi say sika no ya na dɔɔso saa na nka wo de ye adwuma bi Ghana ye yie ti wo munya so mo de che nkrofo mo di ni free no wait 70 something million almost 800 million enti me nya hwe ebetima yi bibi pa nana ya ebetima say we de nka obefa na yere na akoka ne ho na nka bra na yie so to asumu Felix na te say
Hello. Felix na te saying. Ebacho nyamena dumo. Number join. Me pacho ya frame me Nana Yaa Serwaa. Me kasa Sompa TV so. Ena me pesa me ni wudi nkomo efa sikasem bi ho travel and tour Mr. Riafe sika bi e ba bedi wo ho ya be sinne how many years ni 2 years 2 years ni wono wan sha da nche won ka papa ena yesi e fra busa ne enti adadaada bibi anya nko so that's it. Sa issue no e could be court in the cry or court in the nanke ni kwa say make be bat me ne wo ma di kan kasa ene so man back bi kasa cry ana pay cry na mo baby me ne kasa enipa na ohwe you know o ma nipa ba akokọ ye no ana sika na aka ye tu amani nyinara ene o mo ticket sika nyina papa say na ambedi ni ho into omo munko ya bona afedi efre na onfa even to say ya ma police for friend no na what is police no ano ankasa ya hu bi Mr. Felix Mr. Felix hello mame en to choko wa ha na mentwe wa adwene mra nkomo yisu yie enkomo a papa yi ene ye di efasike e beka wonsa wono wante wonka bi no obi adin amam gisewo Mr. Felix Jewu baafo enti se Mr. Felix yani wudi nkomo na se stia no wo ye achi mu ahwe nipa foforo so a na ewo se ye ba ye chi ni ye beka e wo se eye wo Mr. Felix Jewu baafo wo ni enim wo enti se ye be ye ne den Mesraw bakasa oto question man ah wo se na won ti menka anti me because Obaa adwuma na ye san kire wadwuma ni me first charge ani shiruna ya kini sana kala Mr. Felix ahomani mu twetwe nti afi na yate wase ni enti a wo kasa edru baabi mesan hwirisi mu nyina ne se obi de nasem aba nasa wose wo na wonim wo a ene na wo onim wo no ye pese ye hu ni enti abesi ne ema so enti ene na me kire wo enti wa bisa me ansem kama sa asem na wo kan na me kire say nipa fami a onim ye ma me kwan se me nkwaji ayehwe ana enye ordinary sickness omu odi sika no koye no me am di animu no ebubuye se no onima ma ye paralyzed I have to go se me continue na ma ho den beba me ho anto me ba mi di me because say ya mamfo sika me na me di animu no me tu one among kopa ya de sakakra me timi ade akwaba won say asem a Mr. Felix wo ka no me wo every right say me sign de wo ko wachi esen mi sa onienti a papa isi kabedi wo emfie mienu wonte wonka question ni nyina nie kase wonte me be pa cho ma me onto so wonte me ka me so me fe wo say wa wu ni pakra wa hu panfo afre me ene me aka ma so me panfo afre eya say ya no mo kasa munya abotre wate asamu a mi bisa wo no Mr. Felix asamu a mi bisa wo na bi na wo kai Mami Mr. Felix asamu a mi bisa wo no ebi na wo kai fato so court kura asam ne ko ye no bo court ni din ye tie o court ben na asam we ko ye mami kire ye court kura asam we ko ye menimu di me frose me ba cho idin me asam no menya abotire bisa wasam nanso asam na mebisa wo no enyianu ni nyina hwe ba bi foforo me side de wo ba wachi bio na so me ba be bisa wa wonti ase ase me side wa ba wachi e bisa wo ebi a wonti asem na se asam na menti ase no one Mr. Felix me ba tie me asam wa me bisa wo no enfa yare sha wo kwaje ye ho why na di watem afidie so why na di watem wo ka kire me di asenyansani onim nya obi onim nyansa no wo busa wo na ye nyansani yentie o yentie o Mr. Felix yentie o kire me start dia see aye ko ba sa ana na chiri no
abosome ba ko sere na me say me ka kire ne say me ama gyegine December me ama tia sika na ma no na nipa na beduru am mahunu no ana o say na passport ne e be ne dey wa nipa wo ho inim so producers the friend busan ana me so all man in friend me na me ntre no bi no nyina so nya passport foforo mo ma tani nyina amefa na me wia na me ama ko anjim sika because mahunu nipa ne say ye teno police force yam fan tu se be yam fan tu gani ye hunu no enti me di atie ana o say ye ba bua hwehwe nipa no na me say go mate na mo magia tu me say bronya brame ama tie sika na ma no na me ama kum sika because sika ne do so sika kwa 8 billion ana o de ko me na o de sika 8 billion no ko no I was even arrested and detained me damu ko remand 21 days the and me health inti am ye baili me ama na isa me kwa jaya because hono ya me kwa nka me me nkwa enti me ma ye gina mu se me me faka no no omu book no ma ya ama no na ye obi a book ama no because omu ye dipa nine me an ma ado fe me ka chent me ye obi a book ama no because books ni ye board even court cry say me nsa danye so de ba wohwum wa fa books na amba enti me ni bibia aka o de ko de metima ya ne say saafo no mu na me na me show it of friend am se me ho atomic kakra wa ho de mia metimi ahwe na ma pesika no amomu o ma mi December na mom o mu book no de o so opa de akoya ade a on frame na me nche no ba bi o metimi ako no eke wo ho matia ama ne nsa aka na passport enye se bia me de ma me ka se na me nji na me because me o mu ni udi mo bia me no ni me enti se me de ko mo bia me na me bia ni mu no me na yesa me faka no na afa me ma husira ma ko meka o kan man ka hwe na me se o mo enipa no frɛ me a na direct na ko passport office ka bi o bia me ametia Mr. Felix enti say na community de a ene na me gina so abisa o say ene ma mi nsam a wo ka ne fia say wo sesa ne kuku ne nkaka kwasi nkran no o se wo na wo ka say wo mra enti eyede na okoso nkran ho enyo no kra ne say enyo no kra mpo what the bibia se ne ma tia o nyina tikita ma no o se da se o nyina amra ma mi kra beduru anaju na me tie airport twen abanti me twen bo no ma no afa ko wi o se me ya kodu ho Mami so o ma meto airport o Mr. me bra be fa yiku me ba cho ti na asem ni na asem am kan na simple ma ga so ba me se me wo airport na mu ko mu kra ba me ho ma mu ma na mso mu ko da ade asa ko na bo be no 9 na se ade asa sa tatam de etwe no ko mai sa tam no ama me di nipa no mu mienu at airport enti yet what wo ma ebon du ba ko wensi ho enti ade echi no se ya je ne yira to hospital twitwa ade ndie na so fine te say papa yi ka say ma me wote awa ye din o obo asem a woka nyina oboa asem na woka na sanya media no woka wo say ka fufu de oboa ma say mi ye bibia mi sika na na mi ya Mr. Felix Mateo nkomo na se na se wuchire mu a December me ametia sika ni nyina ama no December ya edi ya nim ya bosomi December ya edi ya nim ya me ametia ama no me na me ka me pa cha ene enkomo a woni ye di na se wosi agina so ya nkrata bi edi adanse ye se wotu wanu mutuo ka kire ye se December edi ya nim ya wo de ma me sika ma no nim ya nu so na me ka kire no me na me jijira me na me ka kire ma fa so me hu ba bi a we ni wo ni di e ka kura wo se me bo na me tia na me hu kwa ya me tia re agim sika it's a necro frame no e ka che ne sa branch mahunu ba bi o but lawyer say me ye yi na obu person hu ba bi o da oh na ye hu because we hu two different places and any person hu so a taxi driver Mr. Felix uni mienti ana wasem no aye anibre enkoma wo ke udi woni mi di sesi e no one ye be krata ato so de na nienti ana wa ma asem we aye asem ne say say we your business when your problem bibia your communication abusuafo say na atumi o na koba se nipa no ofra na nipa ni mo mfra wa block no wa block papa no wa block mama na eno e ba le sa na nipa no ba dia adwin bi ofra na wo mfa abroko no wa ka se bi na asem wo obi nya bibi kwa eno ti na wo se wo kire mu
so what you say obi bebe mu a ono anu hu nipa bi bebe mu ye bopa na waka na ono so abrante na me pe no ati abrante na me pe no ono Ghana ni police ni ba na twempena issue ni ba ye ono na amena dwane no ono so take information free ni calling you no ono so ni ambema ye police asama be kan no ono so Mr. Felix enkoma ani mi bi na lawyer say what my solution meba what my solution ama ye di ani ato bibi so say December di ani mi a ubetimi di date aka ho ama ye Mr. Felix, December, ubetimi the date bi aka ho ama ye say. Hello, yes madam, Aha, December date ben ye hwe sika nanim. Me pacho sesi e ye nyina ntwa nim tuke ba na se ma se be ye Papa na frame ya. Papa, amaminsi, maminsi, mintimi me ka asem na be si asem so sisi anti na mti maminsi no. Why? Me ka asem si asem so. Sesi e yo me wa abontene o frame me de ni dia ma won. Se anka producer na o frame no betima frame enwumre, betima shede da. Onje you know abo amane why so the take mu abontiri what someone okay o frame sania so be mo obi aframe sania wusi church nsemu yi obi ti akira sania wano asi awo yi na no obeji pasa na oka mama nka ma se mbra na okasa wa ye din ti ho wo na manso ye o manso so mimi kon na etwetwe sania wo kasa yi ade a me pese Mr. Felix wo ye ma me ane say December that say me disika na eba simple. Hello, me pardon say. Sorry, Kakro. Me say enkoma oni ye di ye bo ne tofa na ye twa so tiawa. December that ben e na ye hwe sika na nim. And then I make sure say me Serwaa we dem di that one Serwaa. Enwumre. Oh, na Mr. Felix ya di a wo be ye ne nso ji enwumre. Me pese me ma no, me pese me ma no eda ninko feli. It me busa nipa no 1 or 2 eni anwumre ya ba fro ne ya je eda kura obetua na Mr. Felix sankwa nkoba saa mugamu o mami re sika yebodi no no kura de ni so wo mu enu nya ye problem ebi ase obi sika kuma ya obi sika kese enu problem no me to wase pa me problem no aha intina me say intina me tira wo say me pesa me yakuma no na matima yekese no me pesa me kasa bibiri entino tiawa anwumra ya frau na ya busawo na Mr. Felix say ya frau na se yanyawa asem ni be mojasem mami busa nkofo de pia mi bisa sai obi sika be di ho 2 years we frau wa block no we frau menso a me gina mfimfin a me pesa wutimi ma me date onze na ma di o kai no ma di busa se kwan be so kwan na me number mi ntimo a me bisa eno mi busa hu hia se sika no ne da kora e beje eno ni ade ehia ebi ni se wo kase me enipa ne fra ma block na phone no kan ni mi ho wan obi ayakse na ye de phone andre ne da me da mu nyina phone ye adum no 2 years ni nyina na da prison me da mu ye ma 2 years ni nyina da prison me nkasa me nya 2 years o tie me Mr. Felix mami ke ye yi mi no ye yi mi ye de makọ yare sabia ama me ho atọ me nchantro uya metima ma video me ama ma video wa wo be show wani ehun ya ye ba fro anwumre na agide no na December no ya sha ye dia e be boa wai enti enye yi me nya yi a we nya sika enye nipa na ya kwa ye we nya sika odi sika to mprada no ya te wai nyame ya adoma yo nya na ono so ho atọ no yo ya te me dasi so won se efiada bia no ye ba ye hia o mo mbebu ye be efiada bia ye hia akọ ofia efiada nipa bia ne bekasa bia chen akọ na no awo no kasa so obube so on ya akọ hia we the spinal cord itu 2 years or the prison nana Abrampa nana ya kana fon fensu ya de o enya sam ketu o me de eyese ya na ma mewura ho odo se me kasa me smile but
asam na areho tie nkoma odie hwese ne wosi kasa asa wiase nyina on nanim nyansa wo bisa ne question fa ha na on de wode nam ha wo hoka so wo se kan bi na Abraham pe ne Ghana fo ni nkomo yi na ne December na amade a ene ekwan ya de be fa so ne ya de afa yo nana ya me da sipi na yentu aso nana ya hwe ewiase nipa bia o ya de ano adwene ho yie Mr. Felix ayeka na se jawu ba fo no se unya adaje na wutie na wonim kasa ho o communicator se unya adaje na wusu wutie papa ko betimi aje susu akakraka we hwe papa we sei ekwan ya wode maame ne kunu afaso no etan na aniwu ene yabeka Mr. Felix asamba yentu nipa bi fo kakra nana ya abrochire eya adwuma na akopaye sika utimi tena ase na ye business ebe ye eya ne yese o mema ye den sika kura na so be ye japade abetim de aye wo de ye business ebe ye na me de me ya ne se enipa bi tie ne Mr. Jawasisi maami ne kunu obi so firi heya wo ko akotua sika se de ne kwa abrochire Mr. Felix kro ya kra na obi frɛ no ana me kase wo bi firi azeti wo kotua sika sezesi am fami kwa abrochire na ya medical kase kroyi mu upese oyeye ntemu a eya niema miensa pe ubeye sesi e mitse wodi bi travel ento wodi container kuma bi unya sika nya brusa container na de hwehwe twa ni mu ahia na de player si table so ko to bi wa mo bebi ebu ho de etu sesi esi ho de afeni ebo ni mu esi ho de afeni ye tweka tu esu bi si office ho wo pe table kuma bi na wo de laptop esi wanim na ti akire na fe wa she suit wo de Ghana yi abo ha crest no ebo bu na wo ti wo se ye na wo do pay bo wa no say pa ene o she kiki so atimi ye say na he ni panem me du kwa Germany say nya botre me plan na etu sesi na ya emu aye o ana afi obeso sa ye bia mu a opa akote asore na ya ko si aso da chenchrenche wa fa sikasi etiem wo de nansa pebeteka ye to oil ye to samna ye to nkuto ye to petrol ye to diesel ni nyina ye bu na so dem akokọ takra ye to no ho fa nu wasum waso ya de be ko wanti meti ahoduo ye to ni nyina bi eti ni nyina so no so fuma me na tigeti to chinga maya ni nyina mu na to eti nansa pe na so fu anya no pam ana de atwa nana ya wura bantima abonten so nana ya utu nai bedu sport nie utu nadu sport nie nana ya ubeye yese pam ukofa profi saibi na uhia sika bebrebe etu bezo ye ya sanya ma miensen ubetim de ye na de woma betim de ye kese ye travel and turn nana ya ye mani pa bi ntiase se ba bia ne ha babia eniha na he Mr. Jaw said you sinim kasai obi a wakodam 21 days na ma me ne frawa wa block no ne bay frawa wa block no papa ne frawa block ni edien na peso mun kan kire wo ediasam ana peso mun kan kire wo anopa mi ne odi nkomo uche mu se nipa nkwa wo hwe no eti wanya adaji asende ne picture ene ne numbers abre ye mfre ne hwe no ma nyaza wadi din krofo sika ka sango se semu ekire ye opam ne kwase ya ye ntu nipa fo ena wiei de ye ka tem se dew ni se wa he December tahayai bosumi ye wram nane nanso enche na we kogu December na wa hai Mr. Jaw papa anya hwe abani nya hwe o ye ne ama mienu pe aida se December no wodi scan e ba ana wo yira ti nana ya na meka nipa bi ntenia ma bi ase mesi sabi ubekum tromo amana gas saduro de janu mfa ne mranti sam enam kwaya ase ebi na jawbafo oye wode ne nsa so kankan ya ase no obewulu se jawom hwe December ne so na Mr. Jaw amfa sikana amato ba bi eda nana ya se wunim menya mobro bi mena mekatia wo se so akodi mo bre mo bro wodi agome mo ma ba bu ukodi ne wodi jimi nana ya wodi apa jimi wodi o pa jimi se na wiai
meso mama bro no amoma ba behwe enipa bi nsuro nyame eti ade o se ade ye wo mu ani ba bia da no ne ade ato nana ya lady se wahu nana ya my lady oh nana ya tie me suwa no nana ya tie se wahu nana ya tie enipa bia o ma dwe se kwase abuo onom de be transaction so a sabi de ne kokko boje nwira ne ya de nwira ebeti tiama no se jinwira ya de beti tiama no eduabo bede na pawi ase nana ya o se December oh nana ya tie December sai ya mana tiase oh nana ya mami chiremas fellas tiase se me na me ka chani say December ne so no wa fa ma ba bia kwa ni de biala ye be chire mami ni kuro sabi papa nya we abone nya we utimi fa simaka krabi emeje 790 million anka ni sika ense wo se sabi mami wodi to government no di bi to nwia basuya ka sabi wonde otim fa mobra na wodi simaka krabi agiskai ama mami ade wo ma yanam de manusie no nana ya utie mami ko okra ne kola mompi se hweye no wante antode ya oh mompi nya motre ne timti mami ko no okra kolak kwa brochiri nana ya eniem atari o mo shale tinti enwi wo hui mami atobi we diga hoduo question ogodi na brochiri wodi adwene kobi dawa momoni empunam diawade kwa brochiri mami adiga preko wanto momoni so ankonya Ghana ni da bi konya Ghana ni biam akonya Ghana ni biam wato we nyina da ena odi apiem won kramam okoduru ya me se Obaa for se twame me ba rabasa na wotwe ne passport ne nia entisania ma ode ko ode che bi se je wadi adwene no nana ya wadi adwene no ko bi ni ade ewom wa di ni nyina he ana ya ade atosu ali ni bi na he no so okwa nana ya akasi ya no obetwene bag oh so obi anani agro ama na esre so eti nana ya he enipa bi di bone media mi dabia masema me ya grace wonye o dabi ya me ya grace nyawo on say ya o on so de ya grace so de ya ana me de ya edu ya wada fo nyina onyo wala ya eti kamini abaye tukwa oh ana anye ye ako kwaja me na Mr. Obaa from first can metu ba bieda on first can metu ba bieda na sika we honyo wodi agura memo makwa akobɔ ni dua kono memo mabɔ ni dua kono adai ewiase bia ni agi ni wiase munya munya musisimu nia agi ni samaja pade mami okwa abrotia kasabre ni manu suko enfie mienu ni akom suko wodi simaka krab se menya stroke unya hunu he unya hunu na mo de me pamanyoku a obefa Obaa for se onya communication director eso dia gro obe convince wa mo ato aba mo musisi ai nana ya man fancy ahụ ya beche ense me be film no enye papa de yin an se December kro ne bedru ba anwumre be frɛ ne age anwumre ya frɛ jawu pa Obaa for fellas ya frɛ no ya frɛ so permanent fa Mr. Champon enen so abia mse fiada bia ene edan ka nana ya me da se nana Brampa wa kan nyina pa na me dikitu bi na so nana ya won se ewiase efutuo ensa kire nipa kire ensohwe enti no abrantie no oto na ye betie no koto salsa se kantabako so whatever na wonyare ene ye betie no koye edeba de na ko ba ya enti no okoda ho no okoda prison ba na o sha ase yare okoda prison obubu ye enti na ma omu yi ni 21 days no edeba de na ba eno na esenka osuro hu pa na nka ototo ne niema eyie tiniem de mpese meka ema ne ti ase ne se ne ototo anyina no nsemu no woka enipa no 2 years ni wa block no wone ne yire ne manyina ena nchen wososo koda nwusi 21 days se wo yi wa no pese o kire se wonya boni bia
ne wo ye bia no eda ekwa mu chiro nipa bi say wo wi ase obia nim whoever na ya was sending the photos no ene do obia nim ono ne de ne ye ka matiefo aka chere say ye de ato afidie ne so na ono aka so no December no se ne abrampa aka no so amfesika na ma ye ji so oyira wo de nkwa betwa so honestly because ni pani abre wo de yeti wa che ne say wo amfesika na ma nya ye na ye kwen bibio na emom no ne beto no na beche ne ekoto no wo sales one mo no enti so person wo yira dia when there almost 800 million no aka 100 na ka ye 800 million aka 10 million na ka ye 800 million one day want to na basa no won ko na ne wo keka nko na emom no December obenya no January edie won ka hu se obejira nyame mfa won se ejo ne ye ya tie no obejira nya sompafo na eka o ne mom ne ye ya tie no obejira entuntu no hofo edimanu asi medase pa na ansa na eja bebe mu mamenka adofo se 21st clinic se menka nkyerɛw se sciatica be ya edin de din na frem na enso so yade ekese pa yade bone echewa kotokura wintimi nkoto mfa de enye yade papa me pa acha wa basaf wani kirem e 21st clinic na afen so me kai wo se me pa acha ye lab ye scan sanso so ne ye o machine hwehwehwe wumpom yade bia ehye ho bia no ye apie ni atu ase de ama o kama kuma se ye wa hwan overseas ya sompa ewe ye sorope sanso so no obo asenso ye council quarters Accra ye wo Dome market sunwane nkransa tachuman so ye wo hofre yen 0249 311 RSYD Novigi Studio se menka nche o se nemrem dia aba so podcast na emabunu ye wo space dia ye bie be ma wo space sini bi na wo twa ba bi wo ho apese wo twa ni studio ye be ma wo space passport picture na picture mfonyina hodo a wo pay nyina no eye RSYD Novigi Studios yen ye di se adwuma na eho te yie ankasa enkran ye wo malama ba se office Kokroko Street Freyen 0574 715 778 Adofonom yenua baabi ayira ye frɛ no Angela Abrafi wadi mfinhia no du mienu na ese oya akwada kra oya abaya akokɔ 22nd September ya etwa mu yi na opie frifie bra na abo 8:30 anopa abofra ipie besi ne adofonom yenya hu no wo hwɛ na wo hye ne suku atade a chese na ese wo ko school ankasa akwada chese akwada konofo ankasa be pa cha wonum ewo kasoa kakraba ase ho a na wonum tie besine yenua ba ye hunu no si wani atwa aba ya isu a wadawro ma fra ye nsesi na achade asurunku bi ta kira wonso wonsa betumi aka ma ho ayede 0249 499 269 0249 499 269 me kwaso aka wo say gino pepper and onion no mesra weekend is see a wote menkan bia na wugina store bia anim wutwa mu odwamu a me pa chaw gino pepper and onion mix ya bai we ntosu ni bibia wom jene ewo mu dada me pa chaw won saka bia no asa wote ano de ye won kwan wabomu papa bi no akwakwaje wudin nanso na gino e na aboa wo gino e hye man nyina anyumunyam grow fine me pacho ebemu wanyini fine pa mojadura ye diga na koko na aye mojadura hu adanse ye de dɔɔso pa ma na wɔn mu moja kora mposo ate no abo o mama matimi asi wonda dem wɔn mu kɔ afikyira na o mote ya obebrebe no grow fine da roma bibia dadin me pacho wuntimi nna me pacho eye grow fine adidie kora mpo a wo didi keke kora no wanumu ato o lake vitamins bia wonum grow fine betimi aba be sha 9 pound de amawa wankasa ho besisi ho so ba bi eton nro na yetu nro bia grow fine wo ho woda ahomache anasa anopa kora mpo a wodan na chika na ta atwam enti wuti grow fine nyom no agina wonum na won so gye digital herbal center ene de edu papa say dia badwa so grow fine freyensesi ebra open dodo atu 0244 596532 eja Mame enefi ada ye atwe yedi o de asie no me da bia na me ka se ade bia ya to de ne se connection bia no eye koro no
so be kai se sa de we bi abamre bi atwa mu ye obi nso mu obi sesa ne ma kotena airport mo me boa me kai pa ave bedru ba bi okotu hia wosia sa obo ni dua kai ave ye de ne baba na chesese na ono akra busuani wasa ye busuani kwasem ave no de cha wo peba wa mo obi atuma kotena sebe abontene na se play ni betu bibia akra anya ya sa wo kwa de we a wo sikra kra fie no abusuafo ese de atamfo ani awu me so kwa abrochire nyame ampata ese wo kono wa mo ani anafom akoso me friji je kwabna fa wo che waja pade akonwa wota so kra kanfuo kra wo de beche abrochire ni nti yes sir because na na ntentam a edabi baby adu ese bla airport de be de na ntentam wotume so awase di wufiri Africa akoduru tema akoduru nka abontene na me de ya le bibia nyam ya fa se kra se wo mduru nya do mu wura no mo tetena wo se ya boto bia dodo adam wo twa ni play de se nyame ampata no wa nya de nyame aka na koma no anka se sister ya abna javu ya mo so de na motam na so na se wotna na hwe ne kobono numa sabra wachi na anyeye connection biya ya korono adenti na me pebro chirako na me se connection ma na me de fan so sanse nkofo na tuo mu dina polish no se ya connection wo fo mo so a o mbetuma ya connection bi agent agent ne de o fa agent de wo no wo mu agent di o mu bi ne yete ho kan ne agent so na wo wabu ni se agent ne se si ano ma polish se ya ka se connection a o be ka se wo se agent ma fa mi ni agent din komo akwasi wo bi po ba ofia da me what you say wo pena furu no nti wo se ya courtship or the courtship say no worry ne 10,000 what you say entinyama bi wo hono mu a yenya ankasa ya ne pe ho uhuru sa branche ya ankasa nti upa ya ko epe okoto no apa wo gina ho ya hwese de osi gina ho na no awo ne se de osi kase wo ka che so wo de kwa brochire nti mi visa na ebe ba so oye wonyama bi wo hono ma ye mfa ntua ho fo sa Ghana ha no mo no ye so de o man munye anso ya wo betu kasasi ka we bi nua bai ama nani ankasa wo de kwabroche no ye so wo de be business a we de ni kunu na se wo meka ne ho ba ko asetena ya na ba ko asetena ya me mom de nka de ya na me pede se na ya ne wabroche o se agya manso me ba be fawo ma ye ho pipes bi bia wi na se we papa no nso hie nipa wo de krofo abapen enu ne ya da bia kanta fit wo ya twa nipa bi ahyeda apolese wo de wo ma bedi so wo ya de wo ma bedi wo ma ba wo mo boa bedu nko an so no adenti ne wo mo de wo tumi ko na nko an na cha say 419 wiase ya 419 o nte wiase ade bia wo ye bia mo me anwene ho nko chiri kakra sanse enipa na ankasa mi hunu na setrem so wo ba abro chire no enipa no do wo ba to aso sei na ba ko pema gi na die ani ni no on say 2 years afedi wo ka say ya chini tum ya chidi tum nti uba che so nya 1 year yo enso otuma block wo mu nyina numbers aye den na de odo numbers odo pictures and say wo mo hwe wo na wo kura wo pe wo o we wiase we no kura na di nti de bia na me ka say me mom de wo de badam a be de kwaba nana oda roma eja esa me si sikari 800 million esa wo kire bonde edina na fama me na me fa nkwa brochire no no anu amu ye be so na gu pe mu amu aba betua eno so ba emo ho say 800 nti wo kwa na kwa 1.6 meboa ne wo kwa akotua na wo tua nyankwan so kura mpa nka busua de nyame ase da me ya dokuru yam ne manyina en ya so ogu pen mu ne ye do abegu ho wasia na metua busua ba bi kokko kura mpa akoton no mo de apa because we as papa anya hwea woni so nya hwe enti die ba bi wo ho no ma branche na hye ne ho bo wo fi se wo nya wonka mesem mam 1 year metua ma me no kwa so kura wa ma 1 year onto me nya say de o se December bro nya December ya wo de ba amade a ene yo fun tabai achechide no ne pere moja do o sie ne de be frem de bi afrem mama no oba me das ejame nso so me dase abusuafo ye beba ahoma ne so ne wa ba bedi nkomo na me kai wo se makeup kama ye wo manim yi odo broni abna broni o kro from adwe kwanta JB's palwa ono na atwi manim ama ye sei sokosoko ahofe no we de wo de bi aka ho ama na ye yi raise the power to ti no
me pacho weekend you be ko baabi wo ware wo ye den abna broni ebetimi atwi wani mama won so waye kama me ti star yi so de na de se ekyire wa hwe de asumi ya me ametiri nwi o na Mickey's locks etimi aye ne kama asese si mapampe mama ne nyina aye kokorowa nti wa ye locks se me ya na po obi ama na style wa me pacho krofrom adwe kwanta koro na Mickey's locks ebetimi a style o kama na bibia etimi akonkan me pacho ye ba ahoma ne so na ni wa bedi nkomo ene ya tensem o ma ne meme wo mu de bia ba ye ma ne meme ye nyim bie na ye ntokwa no na connection man so te dua bi achi na wono mo nso so bomoden a twe nkrofo odi won nso so wo de ne sen ye mra wo nchen na ye mebo nkomo na bibia enko nanim number no de a wonim na ye nko. Hello, good afternoon. Good afternoon. Me pacho mi entie we. Unya bi ya na ni. Okay. O ka no ma ko ta na mi ne ka bi ne ma ne pa na mi ma no ka won tre ni ke e bu ki pa ka on fa da doa no fa na bo ru ba no fa pi pa no da wa an wo ba no o ti mu ko ade to ba bra no ma ta ma no se wa ma na kwanchira won kwaye wa tra won tre ni ke ti e ma ji na ma na pa se ka mi wi asi ehu aha won tre ni pa ni e mu ti sa ko yo yate yadase. Hello, good afternoon. Afternoon, ma me Serwaa broni papa bi. Oyina me pacho mi entie we. Pizarro King Kansu mo ma me go to go to chat operation police station that Sabre say Obama I was radio apostolic primary school was having what Geneta would mediate in there. Na mini aba ya papa ya wade ya mami sika so wade tukuni na papa ka se ya tigana ha usna gana ha haye no kwasem bebe ya wo ya kusua fifi wa na se ya wo mu anyi wo no emuna bo fia na emo no amano ne se ukunu ho so okko ana se obi du fo bi bua o kwa bi so de ana me menyi ni se emu bi ya ba pueti wo ho na emo papa na wa tanya na wo sha mo ha beti sikari ya sira du babia ye diska mu bi so ye bi ma ya ye mpin pa fi se aduma no wa ya kenu wo din ya Sompa TV graduate bi ba so ni ade atawa to ibi omu wo so omu ye ye pesa nkofo no bia minyi ni san ka be ye ni be ye kwasem ye ni abre mu se ya sira ye to gen papa ne mo ai ni aba Pizarro ge yes makao me da se pa Pizarro. Hello, good afternoon. Me pacho mi entie we. I'm pacho ye Ebenezer me kasatri de ma se chwe. Okay. Me pacho then you ka ya ba no ye pa. Ma mi pa bla oni ni kura bla di kura ye ska opeso obefa ne ko. Ni ni tika hwenya ni ni tika di. Se ga na fo edi tu ye ho fo ma bu ane amante na edi tu ye ho fo pa ma ne da. Menso me da se pa. Hello, good afternoon. Good afternoon. Obaa Yaa man pacho mi entie we. Mama me pacho ye di. O program ni she de bia na me se ke ni we mbeti ni. Ene na de wa ye lucky. We so afrese. E ma na ya no mo ba. Ye ku nhwe ye ma, ye ku nhwe ye ma, ye ku nhwe ye ma. Ye nyina ye wo sa problem bi ye dwuma din. Me fa hwe wo man fa wani ntu be ma ne nko so. Me to me ye single parent ni kwankwala 3. Ma hwe panin mo wie nursing se o ye degree. Yo to so mi no e wo SS3. Yo to so mi nsa wo SS3. You can imagine the next year me no go go university ama ba kwa SS. Me nkwa o bo so me so ana wa fa ni 3 million se beto de en also me nka hwe ntere ne da me jeju me so ra ma jo 130 na me to ade na me wia me nya ho bibia hwe me ma eye so pan so ana makoji no na me dia kutua na ma ye dwuma die tua enti sa ma na ba be ye ai na ye ku hwe ma no ne o mo nya dwuma de mfa hwe o mo ma na nkwala ni ye nhira ma o ma nkasa me das me nso so me das me nua ba. Hello, good afternoon. Hello, good afternoon. Obaa Yaa man me pacho mi entie o. Pacho
Mr. Connection, yeah. Obaa Yaa man. Ow. Asking. Obi the West Simon. The batch will be the next monster. One day, doing kind, or doing kind. Or call or so move the summer. One can't tell almost say. I told him. Me too. What say, or do one, or so on can say. You are the same, and I. One can't tell almost a day. Or catch them say, or catch them say. One can so could be 4 days. Or could you manage? Yeah, I said, yeah, I said, or size Abba. And you what do what one now, what to cry? Yet tonight, they need to. Kafra, hello, good afternoon. Good afternoon. Oh, you know me patch on me in tea away. My fiancé birthdays, no. Hello, good afternoon. Hello, good afternoon. Bema na mpacho mi enti o. Oh, wada dey na koso. Me pacho mi enti o ye tie o. Eto nkan na mo hoye de. Nyame adom pacho nso e. Na ya de me so me hoye pa. E de Awurade ase, boye nkomo e. Sompa ni. Wada Roma ye tie o. Yeah, who tie o ho. Obaa Yaa, yemfa na yetwa to na yenya birthdays no why. Hello, good afternoon. Obaa pa ye tie o. Obaa yenya birthdays no why. Enya birthdays no na yadofo adoso dodo. Obaa konofo no. Ene birthday yi yenua ba Gladys Edu Jamfi enso so edi na woda pa. Me pa cho na hutedin we Stella on. Ni mami nya esohwe na me hwe screen ni momo e. Asemu. Yenua ba Stella owusu na edi na woda enei. We free hwan ho. Minister IBJ. Fine. Stella na odi wa wodai Minister IBJ ye producer ba kope enene Sompa team ni nyina ya kan ye ho abom na ye ma wo awoda epai nyame nhira opa oba akonofo na onye wakoma so ade nyina emfa emma wo Francis Kasare we nso free hwan ho ye ayiro Francis Kasare ni nso free Minister IBJ ho ene de minister birthdays akese na wodi yenua ba Francisca Asare enso so ewo kronom na ene no no nso so edi no awoda minister IBJ executive producer ono ene ne Sompa team ni nyina kan bomu se yenua ba yi yema no awoda pa na afi nso so yensre empaye pa emfama no nyame nhira no na wonka no humie kwan ento ba bia ekwan eni. Hey, Nadia style sia kesia. Enonso every wine. Shadrach, okay. Yenua ba Gladys Edu Jamfi. Oba so no kama style ni nyina nso so 10k. Wo gina ne na so pa 30 acres. Ene yenua ba yi ene edi na woda. We every Shadrach ya wo ye adwuma ewo Wontumi TV. Wase Obaa pa edi na wodai Sompa team ni nyina yenka mom na yenwehye yenua ba Gladys Edu Jamfi happy birthday nyame nhira no na onye no kese edin a dodo na ade nim no eye dwaso hima na nayema wonkwa so Mame kunadu enso kan ya yedi ya woda enne dua yi eho enne de ma no Friday we die ema eba TV so yi we die Friday soko ankasa wo Mame kunadu oba soko ono nso ene da so yi na manya ne ntie se yenua ba yi ene ye makeup ma ye mame ohini ni adazo osofo mame prema ni oba akonofo yi sentia ewo tachiman u makeup artist ho nyefa ozi e makeup enfa makeup artist woda so kama ne ho fefefe
One say we ye makeup ni bi a ye hwe maami animu a asa ahwehwe kama yeah nana uni fidi nana ya say usua makeup za on na say oh na say usua na say opese oye bi ni ehunu say onso anu ba po ba ne ho ofe na ye ni makeup no on say ye maami no ho ofe pa enti say wura dwidwi na ene enya agro na hesa ahwehwe na no na nkura ye mo fom ha ye makeups na ye tu mo fo say opese oye makeups na pe oba ne ho ofe ne fa ne ye ne ehunu onsa no na kofa de nanim amoa bia na makeup yo ya grace me sua bi makeup mo na ogofa client and nanim ye bumbula sha aye ye bibi say ha nana ya uye kura se den enye fe enso na wa try your best say na no me ko ho de me ko hwe ye no oh na no me ko ho ya te ye nua ba me kuna do a wo tachiman so mpatim ni nyina na yaka ye ho abom di odosoronko ma wo happy birthday nyame ento nkwanem na omie kwan to ba bi ekwan ni emfa ema wo wenso de odrogu o Obrempon Elias me pacha o menya edin no okay me pacha o efri hin mi hunu mpo yo me da say Obrempon Elias me pacha o ene abrantie ya okura poman wonya akokora akwada na emom ne swag sem ne wosoro ene na odi na woda ena ne maame ewehye no happy birthday suku a woko school ni ye de Men's Joyce Educational Complex ya ewo buo ho aha suku a abofra ne ko otim senye tim ketwa kora Elias nyame nhira wo pa na wudi wa wodai nyame ntonsu pa enwu so na nyini from beye panyin pa wo ma me Lauren hia wono na ewehye wo birthday yi abusuafo yedamu nyina mu ase ensign na the birthdays ne kura timi ye show no yo Mary Adubofo ene Obaa Tobrosi ono nso di na woda enye agro kra me pacha ono na ye CEO ewo CEO den Adjo's Delight Mr. Mutra ya montro ni yi na yetimi ehuna ka yenua ba Mary Adubofo oye CEO ewo Adjo's Delight ewo Aboaso me pacha we free Dr. Itwella owo Semens Herbal Hospital enti yene Dr. Itwell ya owo Semens Herbal Hospital ono na ewehye yenua ba Mary Adubofo awodapa ne senti sompa adwuma efuo nyina yenso ya somu bi a yema yenua ba itiri kwanyame enhia no na omoa no na ade bi obeye bia no entimi enko enkan emfama no afedi asa medasi fi Obaa Yaa abusuafo ebre no anya ya be yedamu nyina mu ase se nefia danso manfa anya akwadwura modi odo ebebo odom Sompa Nkomo dwumadie na wutie midin de Nana Yaa Serwaa afiada bia me na metenam de maman lady osofo maami preman ni ye maame ohini ni adazo anyame ya adom a wochena maame beba maka akiri maka mitiri de atome ho bedamu nyina mu ase nyame ya adom a yebesen hia bi makra mu Layman capsules. Amma usisi nuko tojuma yedin. Na ubu ejuma so awochira nkasa. Nana. No. Niyo. So Lawson Locke Mr. And let's see you. If you want to, you're free to come to I say for. Semi boom rahonam simi dia semwa. Me matentia. Lawson Locke Mr. Lawson Layman capsules. Mo yo bem. Mo ya nana. Lawson Locke Mr. Lawson Layman capsules. Do you know what you feel? Layman capsules. And men didn't feel do what they cronkwan and a law care mixture. So I pay for a ma woman no for anyone I want in fear do what train son come. FD Ashisha sa a jedi and kratoimu adja to muse a ye. Hey, someone say yo. My cattle they use Koja quality oral care product.
Today, Koja Chaco toothpaste. None of most my head. Fanam, ma'am. What up in our saying?